U rubriki Tiždňovnik piše o trimovanju najstaršej ruskej chyži u ruskim Keresture. Na naših mestoh mož prečitac o epidemiologijnej situaciji po lokalnih štretkoh. Ekonomija priznačala produkciju kapusti u kocurskim hotare konjec zahradkarskej sezoni u ruskim Keresture, a tu i napis o jednim rozsadniku u Đurđove. Rubrika Kultura i prosvita među inšim ponuka i tekst o aktualnim podnjacu RNT Đađa i Doma kulturi Ruski Kerestur. Ľudze roky život čitačoh upoznavajú zo Tatjanu Tagasovič zo Subotici, a tu i rozhvarka so s doktorom Dejanom Zahorjanskijom zo Zverbasu. Na bokoch duchovnoho života mož prečitac o aktivnostoch parochijánoch u Kuli i Novim Verbaše, a sport piše o mladých keresturských stolnoteniseroch i rukometašoch i o rezultatoch našich fotbalských kluboch u svojich peršenstvených lígoch. Na koncu novinoh rubrika Horuci tepši, a u tim čišlje jak dodatki višli Dom i familija i Dikica.